This is Rachel. What do you think of Cambridge? Apart from the shower, I don't think I'll have a shower for a week. Never mind. And this is the shower. We arrived last night. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to go, and so you're back from out. V tem taboru sem že drugo leto in mi je zelo všeč, ker imamo zelo veliko aktivnosti. Od nogometa, plavamo. Veliko aktivnosti je prepuščeno otrokom in mladostnikom, njihovi izbiri. Mi sodelujemo pri teh aktivnosti, radi pomagamo, se jim pridružimo. What were you doing this week? We went shopping, and then after we went shopping we went to have an ice cream and just went swimming again and in the canoes. Jaz sem ena od organizatoric tega tabora in tudi ena od vodij. Tabor je uživanje narave in družbe, organiziramo ga že 10. leto. Tu sem že 4. leto, malo je drugače, ko je angleško govorim, pa slabo je razumem. My name's Stephen Morris. I came from Wales, from London to Wales, to here. Sem ena izmed vodij tega 10. tabora. Na tem taboru so sodelovali otroci in mentori iz Walesa. I'm Chris Herriot. I'm the leader of the Welsh group. Poleg njih so bili prisotni še otroci iz bivšega begunskega centra v Črnomlju, otroci iz Krškega, medtem ko je pa večina mentorjev Krčanov. Živijo, sem Uroš, prostovoljec, prihajam iz Krškega in uživam v poletnem taboru. Živijo, jaz sem Dene, jaz sem tle za Arđeni. Imamo pa tudi delavnico, glasbeno delavnico. Sem Samo Furer, sem z Krškega. Zelo mi je zanimiv tabor, zato ko je tak, spoznaš nov folk, ne, pa nove izkušnje. Zelo imam rad otroke. Nasmijaj se v kameru. Imam veslanje po Ščovnem, pridejo v Krki, se kopamo skozi. Po trampolinu skačemo, plezamo. Tukaj mi je fajn, igramo fuzbal, plezamo na drevo. I think I prefer the trampoline. Kaj delaš? Spravljam tobogan. Hello, I'm Stephanie. Hello, I'm Kelly. This week has been great. The food was alright. Sometimes it was good, yeah. The ice cream here is great. The ice cream here is beautiful. And I made a lot of new friends. I met a lot of new people and it's just great. The people have been really friendly. Zdaj na koncu se mi zdi, da so odnosi zelo dobri, da so se vzpostavljala neka prijateljstva. Na začetku mogoče je bilo malo šoka pa malo jezikovnih problemov, zdaj pa se mi zdi, da je zelo v redu.